saya Puji Musafia Balkis. Umur saya 7 tahun. Menyanyi dan menari. Sebab kami suka menyanyi dan menari sebabnya hobi kami. Kami nak masuk dekat Amerika, kita telet supaya semua orang kami. Cita kami menjadi penyanyi dan penari. Amin Islai. Ada ketupat, ada rendang, nasi himpit dan kuah kacang. Kue buwe sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Nama saya Dilanda, umur 11 tahun. Mak kami ajar beri mak bapa. Kami tak ngajak bujang berani. Ada dekat sekolah lain. My name is Chen. I'm 12 years old. I play sape and singing, and I sing Ragu Rakyat, Leleng, and Dayong Sampan around 2 years ago. I love sape sound and the melody. Sape is not same with guitar. The sound and pattern also different.